het alles gewoon vergeet, is Sondag kan julle nie plek gebruik hê. So let be it. But God, ons gaan die Here vertrou hierdie maand. Ons het different speakers what God must revive. So we trust God in all things. Ek dink gister was dit 'n sukses. Wat gister gebeur het, die is dus 5. Ons het nog eens 'n NPO nommer wat 5 kan kry. God is faithful. Ek dink dit was gewees in die week. Sister Mende sê Apostel Bina, as net 100 brood, ek weet nog nie wat nie, but we trust God. Ek sê vir we trust God in the desert. Ek los het net daar so af, en Zine was gevra om iets te kry vir die dag. En ek dink, en na die next dag, die middag, toe vond daar Blue Ribbon vond, Sugarloaf vond, Blue Ribbon sê 300 brode van ons, Sugarloaf sê 150 brode. En ek dink die Fire Brigade sê, hulle wil ook iets doen die son. Praise die Here, en die food of gift, dat sê die ander man, hulle gaan 2 potte. Ja, hulle gaan gee dit en die. En hulle sê my die next dag, Apostel Bina, jy moet môre by die radio station wees. Ek sê nee, ek is nie prepared, wat is die nou? Sy sê, Sister Bina, ek kan nou nie sê nee nie, want as 5 speaks, you need to step in. Praise die Here, en ek is gisteroggend na die radio station toe, was verlede keer, en maandag was ek bezig by die een in Tiger Valley, sy radio station. I don't know where God took me, but let it be. It was a spoken word, maar het is het nou op jou afmaak, wat gee jy? But God is faithful, en hulle het gister gekom die radio station mense, en hulle sê, they want to step hand in hand with us. Ons is een meeting gaan hier. But hulle sien in my testimony, wat sê, hulle sien het, ek sê, I have a hunger for souls. So just on my testimony, they need to tap in. So kom dat ons saam die Here dien, be active with us. Kom, ek wil ons moet active wees, want is ons aanbiddingsplek, is ons vision for heaven. So kom ons gee die Here die eer vanmôre. Ons gee hom die aanbidding. Prys die Here. Ek het nog nie waar stukkie te sien. So stukkie bring nie met brille nie. Ook geleendes, maar nie te min. Prys die Here. Ons gaan vanoggend die Here. As net so voor, ek het niks woord gehad nie, niks woord nie. En ek sê, Lord, you must give me a word that must compromise with today's service. Vanoggend ek het die hele week gevra, Here, wat is die woord? Vanoggend gee die Here vir my 'n woord. Praise die Here. The power of the anointing. And what happened this morning? The power of the anointing is here in this place. En ek sê, Here, you are faithful. You are faithful. En ek wil iets sê, vat 'n woord en dan baie dankie. Ek is voordat ek het 4 so te brille. Maar in elk geval, prys die Here vir Blue Dance as hy vanoggend behou. Kan nie wees nie. Prys die Here en ons is hier vanoggend. Prys die Here, ons is hier vanoggend om die Here te aanbid. En dit is wat we are here. Ek dink ons gaan behou toe. Ek wil maar nou dit voordat die tyd vir julle prepare. Ons gaan een Sondag oor behou toe, 2 teksies. You must prepare yourself. Nie sê ek gaan nie saam nie. You need to go there. Daar's baie mense wat ons daar wil hê. Daar's already 'n saal, het al net van 'n saal gekry vir daai sitter. So we need to be active in the kingdom of God. As jy nie kan sê, Apostel, ons moet keer petrol geld, is daar miskien 'n way. God will make it, but dan sit jy daar en sê, I wanted to be in the home, but ek het nie geld gehad. Even as ons is speaking, because ons is a body of Christ. A family of Christ. Kom ons, die Here wil hê ons moet pride hê. Hy sê, hy weerstaan die hoogmoediges en hy voeg hom by die nederiges. Amen. En ons welcome die woman of God. Woman. Ons geef haar 'n klopie. Dat is die se naam. Stand op. Susan. Prys die Here. Ons sê vir haar baie dankie. Gister toe was sy hier by die uitdeel en sy vra vir my, wou julle kerk? Want ek wil kerk toe kom. En ek sê dan, ons is vanoggend hier, papas. Na gister sy het gevra, waar ons diens, ek sê ons ook die diens.
En sy is vanoggend vroeg het is al voor 10 uur en ek sê, hoe was die musiek kan nog opgedra word, but God, en ek glo sy het so weer 'n goeie tyd gehad in die presence van die Here. God is getrou. God knows what he do. Amen. Ek gaan net so 'n paar skriffies uitleen, uit die woord uitvat, is holding the power of the anointing. Prys die Here. Het is, as ons die woord van die Here lees, het gaan oor Samuel. 1 Samuel 26 is about the anointing of God. En hoe die Here vir Samuel gevat het. Dan lees ons die woord van die Here 61, Isaiah 61, verse 1, from verse 1. He said, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Praise the Here. Dat is wat die Here sê. Hy sê, he came and called us to proclaim the good news. Hy sê, the anointing of God is on us. So wat moet ons doen, wat ek nou gesê het, waar moet ons beweeg, we must move. To proclaim the word of the broken-hearted. Ek dink iets gesien vanoggend in die room. Evangelist Isaac op Menenberg se spannetjie. Hulle kan nie kom, is al 2-3 weke. Das elke weekend, as haar skietery, vanoggend skiet hulle een voet daar in die pad dood. Die mami lê op die kind. So, dan wil Obesie in beweging. So kom ons bid, as ons sien nou, kom laat ons uitreik vir die Here. Laat ons iets beteken vir die Here. So, serve God in your pain. Don't serve God when het gaan lekker. Het klomp geld vanoggend. No, serve him when there's nothing. Ryk uit, al was daar niks gesien, because daarin word jy ge-elevate. Praise God. Hallelujah. And if you have a seat to sow into the transport, gee dit minister Zine. Ons gaan die week met ons gaan nou na Belwel toe, ons gaan gewoon mission afval daar. If you have als ek 10 rand of 20 rand sow into the kingdom and God will die, so behalwe is our tithes and offerings. Sow into the kingdom, because it's all about the kingdom of God. Sow to minister Zine, because he needs to get transport of people that is wat dan nou stak met transport. So, kom ons gee vir die Here. Dit is alles vir die Here. Ons gaan nie na Apostel Sabina toe nie. But I need to trust God, because I'm a widow. He said he provide for the widow. Amen. So ons vertrou die Here. Hy sê, he sent me to bind up the broken-hearted. Amen. Gister toe die performance hier is van Bradley, van sy positief ekte. Hulle het gesê, hulle gaan samen ons stap hierdie pad. As Life Abundance Worship Center, to bring people to Christ. To vat hulle vir hom so wat mense geheil, terwyl hy perform het. So something has happened. So ons vertrou die Here dat hy het geskom vir die broken-hearted people was die, hulle het geantwoord miskien gesoek, hulle kan nie verlossing kry van drugs nie, en hier perform hy. And I see, but the outreach is to reach out, to crawl out of your situation for help. And God is here this morning for help. So ons gaan vanoggend sê, ons beweeg vanoggend onder the anointing. My man het altyd gesê, Apostel Demas, hy move nie unless the anointing daar is. So that was his foundation. That's why you could have performed in signs and wonders. So the same anointing is here. We must just activate it. With our willing spirits. Amen. Praise God. The power of the anointing. I see. Wanneer ons die power van anointing wil hê, wanneer ek wil die power van die anointing wil ek voel, ek wil het ervaar. Maar daar is mos 'n voorwaarde, how to come to the point of the anointing. Verstaan jy? So wat moet ons hê? Ons moet die diep hunger hê for God. You must have a deep hunger for God. Nie in a time net in trouble, in your quietness. Die storm is hier agter, in quietness. Die storm is hier voor, in quietness. I see the deep hunger for God. Intense spiritual warfare. See nie?
Als my intens het om hoofd te doen, nie, ek sien maar so die vijand in my huis aan. Ek had nou die intensity because I must warfare against the enemy's work. Because ek kan dan nie op my plek kom wat ek moet kom nie. Ek wil die Here graag dien, maar as iets wat my hou. So you need to have this to be under the anointing of God. Praise God. And lasting, the fruit to transform lives. You need to have the fruit in you to transform lives. Praise the Lord. So if you don't have that, even to speak, to give a word of encouragement, you need to transform that person. When that person leave you, something must disturb you met ons gesier. You see, that is die voorwaarde wat ons moet het, is to have the fruit to transform lives. This shows that the person, that say for you that the person, you, is chosen by God for a special purpose. So that say, as I fruit to transform people, because you are chosen for a specific purpose. Praise the Lord. So that, julle kan vir julle nou in die scripture, you can come and say vir julle nou, vergelijk, waar pas ek in? Where do I fit in? Like ek? So this morning here after I preach, raise your hand and say, Here, ek het daar gelijk. Dat is kan nie. Ek het by een plek kom en ek gaan uit vir gebed. Als ook nou en ek sê, Pastor June, het gaan nie om my streepies, het gaan my hunger for God. You understand? So ons is skaam nie, Here ken ons. So that is what it is. I say the power, of the anointing. Wat is die power of the anointing wat vir oggend in plaas gevind het? Is the presence of God, supernatural empowerment of the Holy Spirit, and it set people apart for the holy service, it breaking heavy burdens and yokes, and it brings a divine healing. Spiritual, physical, your body physical sickness. Ek dink vanoggend as iemand voor pyn gehad, die Here het hom by pyn laat gaan because of the presence of the anointing. That is the supernatural empowerment to set people free and set them apart, to breaking yokes. Praise God. So dit is wat dit voor is. En dit is wat die woord van die Here vir ons leer vanoggend. Hy sê, nou wat blok die anointing? So you can, so ons kan nou vir ons bypas. What is blocking the anointing? Yes. Anything that goes against God, anything that goes against what God has called you to do, die blok die anointing. Enige ding waarvoor God jou gecall het, wat against die kom, so die blok die anointing. Kom, ons kom op by onsself. So what I need to do, wat is dit? A sin? Die onnodige goedjies, klein son, hulle sê as 'n klein sonnetjie, en as 'n wit leentjie, as ek die wat 'n leentjie, but every sin is sin. Alles is sin. As when as 'n klein leentjie daai nie. I see that sin is disobedience and lack of faithfulness. That keeps you away that keeps to block the anointing. Sin, disobedience to the word van die Here, disobedience to the leaders of the church, disobedience to the call, where you hear the call of God, whatever it is against God, this is maak ook dat ons faithfulness. So kom dat ons kom to the spirit of obedience and say, Lord, ek wil alles doen wat U wil hê. Help me in my weakness. And the lack of faithfulness. The lack of faithfulness. Ek dink ons het gehad Zoom het ek gehad. Toe sê die mense, hulle kan nie intip, hulle sukkel om in te typ. Nou het ons 'n video, nou het ons 'n WhatsApp call. Ek wil hê julle moet uit die klok donderdag aan. Charge is 'n phone vol asseblief tog. Charge is 'n phone vol, sê Holy Spirit. Lead me dis jy laat ek nie vergeet nie, want as jy heilig jou nie lei nie, dan is dit 'n probleem. Laat ek my phone aansit. Laat ek my phone soek, waar is die phone? Ek het op die toiletvenster vergeet daar, nie van 8 o'clock of aan, het gespon in my kussing nie. Please step in, it's important to pray. Amen. Pray is the key to keep us on the spot that God wants us to be. Reino,
En saan natin weer? Julle moet vir ons intip by ons nie, donderdaande. Asseblief, as ook enetjie. Kom ons bid. Bid saam sê nie, ek is nie worthy om saam te bid. Is waardig. Because of God's blood. He makes you worthy to take in. So kom ons kom tot obedience. Laat ons uit die klok inbid. En julle kan sê, ek moet nie stil by nie bid vir enigheid, sê vir ons waarvoor ons moet bid. Wanneer ons bid, dan sit 'n hele tydjie stil. Dan moet ek weer hoor vir nog 'n versoekie. Ons gaan jou nie sien, ons hoor net jou voice. Moenie bang wees want ons gaan nie 'n video call nie. But that is one of the points, be obedient to your leaders. Because if you said you are obedient to God and you're not obedient to the leaders that God put here, then you are a liar. Because God puts the leaders here to do His will, because to be His hands, His feet on earth. Because eendag gaan ons daarvoor gaan judge word. Amen. Amen. As ons daar binne, maak maar net vir u bewus that my mission is to bring you to the place where God wants you to be. And bring you to the place as die Here vir u eendag kom haal, om verseker te maak dat u bereik heaven. Want die Here sê, baie sal oproep, Here, Here, maar hulle ken my nie. Ons roep Here, Here, maar ons ken nie die Here nie. En daar gaat ons eendag weggewys word. Hy sê, disobedience have to go. A lack of faithfulness. Faithfulness is ons sê, ons moet daar wees. Ek gaan my geld, ons apostel het gesê, 70 rand te hou. So hy 70 rand weg, as jy hulle gepaid of jy het het, because dat gaan wees vir ons, is een transport op en af. Praise die Here, hulle sê, the lack of faithfulness will quickly, listen here, the lack of all that things that I talk about, sin, disobedience, lack of faithfulness, will quickly quench the fire of God. God's spirit in you. Dat sal het quickly quench the fire of God's spirit in you. Die spirit van die Here gaan het doodmaak in jou. As ons nie doen wat die woord van die Here sê nie. So let us come to a place of obedience. Ek dink te sê nie daar nie, te sê nie, Donna sê vir my, apostel, ek wil graag hier gewees, ek wil graag daar wees, as ons bid het hier. Maar ek was die week so siek, sy was very siek. En toe sê ek van nou wat sy moet doen, ons vir haar gebid. But God reached out and said, dit is my situasie, dit is my situasie. But what I want to do, so come to a place en sê vanoggend, ek leg hierin, ek leg daarin. Ek leg my man het altyd gesê, jyne binnen, so my mens gaat naar kyk toe, jy bly die voorste seats. Ek sê vir hom, sit hier, sê ek niemand, ek wil voorsit, ek wil alles ontvang. As ons gaan besoek by ander mense, dan sê ek, jy moet kom preek, miskien of so, dan wil hy miskien daar sit, sê ek wil voorsit, want ek wil receive. So kom dat ons receive. En kom, denk in die woord van die Here, because our character needs to be the same, like God. Gister gesê, we advertise Christ. God gonna teach us with one another. So, as kinders, ons moet sy iets gesin, we are here, hy sal wat in by elkaar bly. Nou, elke different characters as ons hier so is, nee? So, we mustn't be listen to the voice of the enemy. Daar is 'n tyd dat die Bybel sê, kom ons word stil, en weet God is vanmôre. Maar moet net ons te stil wees nie. En nie sê, hoe gaan het met jou nie? Are you okay? Ek bid vir u, ek het die gesig gesien. Maar ek bid vir u. But we trust God in a supernatural way. Ek dink ons het ons gesê nie, saam nie gebid. Net 3 dae, ek dink 4 dae voor die. Wanneer het jou mami geval? Tuesday. Wednesday. Monday, I was with her on the phone. Ek sê vir hy, ek sê gesig bly so my, maar myne waarin ek cover vir, maar is quiet in die kerkroom. Sy mas altyd so ietsie op. As hy te besig, wat is verkeerd met u? Maar ek sê vir haar, maar myne waarin ek bid vir u. En sy sê, thank you for always praying with me, maar myne waarin in die next dag toe giet sy vir die wyne, birthday wish dinsdag. But I never knew God. So praise God, could have been so much worse. But God,
So met die Here vir ons connect aan mekaar. Dus kan sien die een se gesig wat is for a reason. So come, let us come to the place of obedience and be in the house of God. So wat vir oggend is, ek gaan vir oggend release a prayer. But raise your hands if you want some, wow, God in this message touch you this morning. Raise your hand. It's not about me, it's about God's purpose for your life. En het raak words die buiten wat God provide for us. Ek dink in die desert wat ons is, daag die Here gister op, dan donderdag daag die Here op. Oor Life Abundance, die 5 wat daar lê, without the NPO numbers, soos ek nou vir julle getuig het. 5 speaks for us, as al het ons niks nie. Die 5 van die Here speaks for us. So what we're going to do now, we must step in. Verstaan nie? So now God can tap in your situations. Hallelujah. Because the anointing of God is here. Hallelujah. And don't take it for granted. Amen. Grab it. Grab it this morning. En die Here gaan revival bring na julle se huise toe. Hallelujah. Moenie sê vanoggend as ek nie lus nie, you need to fight that spirit of nie lus nie. Ja. Of ek voel nie. Ek voel so, dis demonic. Because God is spirit and He leads us in spirit and in truth. So we need to have a fight against the flesh. Sê Here, ek bestrid die gevoel. Weet jy ons bid mos in die aand, ons bid altyd elke aand. Dan is altyd ons praat oor lekker, ons gaan bid. Dan begin elke miskien nog dit gaap, almal is nog sommer gaap en dan dan stuur ons hy gees gou uit, vra ons dan sien. Nie die ding wil nou vir ons kom maak ons moet dan bid. So you need to discern what is the spirit of demonic. Let go. And that God have His way in our lives. So you can raise your hand this morning as I release the word of God. Waar vat ek in, waar vat ek in? Here, ek wil nie obedient wees nie. Lord, sinful life is wanneer ons verkeerd dink, 'n klein dingetjie, negative dink, dis ook iets wat sin maak. I don't want to lack of the Lord, I want to be faithful. I want to be obedient as Apostle Sabina told me this morning. Come and raise your hands. En met the same word, ek gaan release dat die woord by julle sal bly. In die week wat voor u, let you work, let you live in the word, walk in the word, sleep in the word. Moenie vergeet van die woord wat hier is. Kom lig ons hande and God will see you. Father, in the name of Jesus, as I release the anointing of God over this people, for you know that is your people, that is your sheep. You called me in a time such as this to empower this spiritual being in the name of Jesus. As I release the word this morning of obedience, of faithfulness, of prayerfulness, in the name of Jesus. Lord, I pray that you will arise, that they will arise above these circumstances in the name of Jesus. Because you said seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things, physical things, financial breakthrough, open doors will follow us on your time. In the name of Jesus, I release it now over them. In the mighty name of Jesus. And I say thank you for your grace. Thank you for your apostolic anointing, grace of long grace. Thank you, Extended grace over us. Extended favor over us. Yes, my Divine favor will locate our life, yes. our children's life, our children's life. Jesus' name. In the name of Jesus, release the mantle of the apostolic grace over this people Jesus. and over the leaders. In the name of Jesus. And I say thank you for grace. Thank you for mercy. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Kom ons gee die Here hande klop. To God be the glory.